Mana Karamoko befo min donné dum Mali kono ani Mali ko ka Burkina ni Arabu jamana ni France na nyona warawla avec maso kono ya mona mina jeka baro sisando baro min be ni bebe katata surala itasuro do yuka kasetu labe sano ube ku ka radio digi ko ina kanta ko bari befo bina kuma alaji sasa ko namu assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ni alaka jeye alhaji batuma ni gago alaka ambe sababu ami o soni ngala kala damne mba fa bismillahir rahmanir rahim nyebbe kala damne ni ala to barka mai ala mi je hinadla ka chaya ka dodi islamuma ka dodi kafiruma ka dodi magota ala lauma abi fa je hinada mako arrahmanu odo na kadi bibishi ala kotala shine ala be miliyari dima ha sabo ye je hinay wiche nga arrahim la rina karangara na ala fe be fasendo la be basendo la nye wajule kala ndafara me fondlo koro o besendo la ne fay almamiye o besendo la nye shia wa kala ngam maga o besendo la Allahu akbar ala be kallara ne karangara ka blaka jonyo wondenye munu yu jandu ka ketala ka jandu ka fotala ka doka fo nye sotiki kofe ko kaburu kono na dali be sirati nyi ngali be ala lara ne karangara ka bla olu denye ala haji batuma ne gago nenni ala ka nga jonyo manyi ami on gele ka kala dam ne ala to barka mai ka soli daba una kunandika mba fa allahumma ya on digi ala malnyaw ka ala burkina be ka ala ala to ka ala tagara mafoka masaka mizaka masaya ngamo dema allah subhanahu wa ta'ala bole ko ala ka ba ko wolo bla tigi du ko wolo bla tigi o bole ngwala ni maw mai jigi sigi fan wala ka damina bolila ka ta jinana ibisa directement fa janama kono sa intervention kuma ngamo ala dema tegara mafoka masaka mizaka masaya masaka mdi campagne ke kude tatika masaka mina ne kamo dema Allah akbar kuma nye kala dam na ala to barka mai ka ni ala ta ka boye ne ma chaya amina ta deka skay ablay de ningo amina ta de ngandi ka mina tani de ma ningo abdullahi de ngandi ka blo de ma ngame dangoro badema ala kira kele min tan qur'ana kono ko wa innaka la ala kulkin azimi ne kamo kira dem ma kuna diara ma mingara ala fe ka kira fe ma tade knyana ma mingo ne be ala fe ngane te kira fe yaro nyo fiye shi chama mi sagaka awo kira keme sabani tan sabo ko usanyanye awo nabi ma ba keme ba mugali nani ugara di banyanye na mo fada ala da o fa qur'ana kono tilka rusulu fadalna ba'dahum ala ba'din afratan kwale alai akachide do yera hu saya do ali be ko beka kan o yengo denya kai be manga ibani fa yekelenye tani muso yekelenye abada ani be yekelenye o yera muso furu o kuma ka de do soro fe iti sosi fale ni de muso changai o ni beka kan ni turu bora ko muso la ide muso wela ngai ke subhanallah hali shariati ru yera maje no yi nga o ma bla kenywanga ka fo kwa be yekelenye o ngalodi hali flanu ndekelenye do sekele ka jado tay do nyefala ka jado tay hali flanu ndekele doka kuma doy awo kuma ala ma bena sababa ngele ka kala dam na ala to barka mai ka soli amina ta deka ka soli ablay deka ko bawo ko banno madam na ala to barkati dola ntisa tuwa bo kana ngami bala le do fani mizra ka fam ko saba to babo ko maintenant nous allons commencer notre parole par le nom de Dieu il faut vous calmer pour l'écouter conseil utile celui qui va vous parler, garant prêcheur international, Alhaji Issa Sako, dit Karamoko befo, ici de Bassé Kusako, petit de Suez Neberti. Je parle avec le Coran et le Hadith. Je ne vante rien. Il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas l'islam et puis ils ne cherchent pas à connaître. Si tu veux connaître l'islam, il faut écouter les prêches. Mais les enfants aiment prêcher plus que les vieux. Alors que les vieux non plus l'envie. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils n'ont pas de temps, mais les jours qu'ils vont mourir, ils auront le temps. Ils auront beaucoup de temps. Allah akbar. Allah ma bena sababa ma. Labango nyuma ala ka dama. Labango juguma ala ka ngishama. Be manga. Ala ko Qur'ana kono. Ako inna akramakum inda Allahi atqakum. Ma min gadina ala yakateme ginye beka. Ma min zana ala alanye. Ni ma min zana ala yakateme minga. Ikausa noyi. Nana ala ko Qur'ana kono. Faraje mam sa farafinye. Farati mam sa faraje. Ko min manasra ala alanye ko de kausa min masranye. Ala ma bena sababa ma. Alhaji batu maniga ngadi wala nabe jumenga kaslama ubla siranai sunit le mi wajili karoti madu aljinana nyere wajili kala nda farame fondlo koroti madu aljinana nyeshi kama kama magati madu aljina kono
ala ko ni mizrana ale ala nye ko de kausa bi wala ndaba jina ka islamu bla sranai anya do fa dongo aljina mango tuka bi wala ndaba janeme mango tuka Allah me ko nyuma la madirama alai ba tumane gago ni ko janeme mo ko subhanallah janeme kanu ba ka chawa janeme do ba be chaya ni ya nye kotawo kotala abbe ya yi amada janeme ko ina na nye janeme don ka janeme titiri don bebi ko le gere yira la Allahu akbar alai ba tumane gago ala ko qur'ana ko na chukudi ala ko ya ayyuhal ladzina amanu odo akwa aw munun darane alalla awa afamuna ko dugo qur'ane sura kemene sura tan nani nyama chama ngala ne ni mbeko ganye pidi ni ngala masaka fo nye benyena chamka kalande fo nye benyena chamka kalande wallahi hanni doni ba men gajala ngo melekele kurubo ne shatoi ne ba ala kadina basa kilichi eti saka fo piete ne wajiri ke mogo yem maka matta makiyaye ka wajiri ke mogo ye pari ya famu matta makiyaye matta makiya do ko yoro jumena in a video cassette ne ra la je arabu bleke la arabu ble masaki sigile ta abu bara bleka ko ne kalotige kuma be farafin de maya neni mina da mina kada kai tanda jugoro addo era mikoro gere fanya ala ka dina baraki ta fele filije ko sere amma tamakiya du ko yoro jumena namu yere kumbila hal ni dozo filile ye kungo kono aya don yoro ba neti bonga donda kono de ayi okuma ala ko qur'ane kono ako ya ayyuhal ladzina amanu aw munun darane alala ni wajiri kala ngima ala kuma na befe wajiri kala kalotike ala makuma befe ala tikuma befe sabu beti do aljinana wajiri kala kalotike walla o wajiri kala ngalo ndeti kuma famu Allah akbar ni ala ko ya ayyuhal ladzina ya au jama ala ba ko amanu mun darane alala ni maam ngima ko kafiri kana jene ko kalotike de ni maam ngima ko kafiri kana dilomo kalotike de ala ka sherati bole kafiri kada kafiri ya ta haram yale ni dlo ya ta haram yale ni ko haramu doma ko haramu me haramu ti haramu ye yoro don akana ninga manje ala islamu de kodu kafiri kote kuma ala ma guna diyar amin Allah ala ko mun ndarane alala ko sayabbe sikarabbe aya kishi folo aya ru fanga sero ko bamana ngana batmani ngoni tasuma yibo moshimina kai fatamine ni jisuma sorabi yera tafa awa fa ala ko chogora baw aya kishi musogora baw aya kishi ala ko naw kishira ala kishi tado aljina kono wa alikum faka marade nga kishi je naran kabo tasuma ma ala ko wakudu ha tasuma min dogo kuru en naso de adama de wal hijaratu anifara ko anga nyara kishi tasuma bismillah ebo tasuma donwa to janema tasuma de mogo tigene munun zara ko to ginye kono betani ginye kono betnya na ani ginye nye mogo de ngolola ka fasi bo nye mogo de la awa alai batu mane ga go ne muso kima ka ngara maga be duga kanye de ngade fa ka seka mvuru ngade fa ye nyama de de ai na muso da ko ngade fa nye mogo de do de nye mogo de ndi ngana mun kama eseki ke togofo bana bi dalawa ai okuma ala koko na ngishira anga dema ya kishi ka botta sumama tasuma min dogo kuru ya adama de anifara adama de re wallahi mugo tigini mun zara ku to jene ya bala ani nya samedi soirée girina ani temesani mun zara ku to juguna zirla keretete samedi soirée dunya fe comme bunungala adobu chegiza sirifuni na kili de duru kuma famu olu mun zara ku to jene ya bala umato ala tala umato kila ka kuma kala olu de jane na dogo misemawi olu de be ka shije jugu dado janeme kono olu de be ka musogoroba jugu dado janeme kono o itasma mene na unyi wallahi nyela bayna be malu yere bole do jene yalla yere be beni denge abola dame ajene ke musoni na jugu na jalani kana abo jira ela bo ko ni entere musoi islam yalla da mo be min ati malu ya ma ku ya fai ati malu ya ma ko ni ya bai ati malu ya shije ma ko ni yo natoi malu ya be min donu tabido gito kono levier nyana billahi kata do gito kono kata jene yake uko gito kera chogodi okuma ko lu de jana na dogo misemanu ni demisani munu sera ko to ala kotala chewla musawla olu de ka jana na tasuma dogo dado salama ala ma guna dira wani ko kuko sirabla ko e kuna ngoro bara kambe sele damna ko na ngoro bara ni yo memma ma da kuna ngoya tamashin do ni koro bara shita na koro bara masaka ka kuta dabla ai ni yayi demisana ko ni demisanya video jana me danya tamashin do o kama ala da ka cewoce da janime do kama hal no shijera obi yomo do ashila ka iyara ben demisanwi ka ibbo mo shi bela jeledi ka fa de ka ba yara sege demisanyana kuna ngo do fana be nuwe demisani ye selibala ko ni shi manjaza o nyo fie ba ti maniga go kuma fila ban ve ya ita me mashida kele senge bato de filana
ika don kafiri o yedmenye ka fo ko ni demisani ya shi ala ko la kuna ala ko damina jona ko ati shi soro awo ibo me shuba udida sakoroba shuba ni musakoroba shuba ninjanu fiana ka fo ko na adama de war soro jona ko ni demisani ya war soro jona kita shi soro ni senga bato de nyakai ndara Europe no ye France demisani on be o shi tete sam ngani kele milliards de boufe Bitlenan doni ba kunda doni ba wuli bale demsendo mori ba toka bulle demsendo wartigi ba ni ya jatemne bibina demsendo o wati era de sera kila ko izaka na akiru zamani ko ni nye bangu masera ko bina to demsendo bulu ni e doni ba kuma kame demsendo ni e doni ba me demsendo ni e na politiki ba me demsendo ni e president ko me demsendo membe president yana afa bana jamane ngono wa afa uma banya wa amoka uma banya kuma ala ma guna diara ma kana ban ala ko la ku ya me demeseda o yekuna ngo ya tamashe ala kishama ame jana ma mutudika ala ko qur'ane kono ako innal ladzina kafaru akai kada mamun kafira bi ayatina ubana ne ala ka kuma kama bi ayatina ubana salima bi ayatina ubana shuma bi ayatina ubana islamiyya jose duru kalima saufa ala ku kan nafulu basura kofe nuslihim naran na ala ba dajjani jahannama kullama ala ko shinya woshiye na dijati juludahum ni jahannama don woro burala ka jahannama kono badalna juludan ghayraha li yazukul azaba kam go be fokala ne do sa ni kafiri ngo ma do jahannama na kan na buila ima famu femi di dabla na do ba malawla ai kuma famu klebona be jahannama de kelengele be ajanni bi damina asengon gumala kana kunzigila o bebi jene ka ba ka ke charbon do ko finvi le bona be ala bo ke janema de kelengele bella ala bo ke sunguru ba international bella ala bo ke danga de bella ala bo ke glomina bella ala bo ke fama jangijina kono bara ba de wululu dina bella le bona be janema kono chie wabi wolobla chie wabi wolobla nana be bo malawla dongo do kle bona be janeme de bi jene ka ba ni kura bidila obi jene ka ba ni kura bidila kle bona be obi ka ala kotala bela janeme kono chie wabi wolobla o ma kan nana minye okuma no ma kan nana minye ala kan ando ala janeme kan gunta kan nana tawna alai ba to ne jago janeme tasuma yare mamina ala bina janeme dila ay ya maru yadim melaka uma uka tasuma do janeme na uye tasuma do janeme na sanwa kele tasuma blina melaka ko asira ala ko amase ay tado ala uye tasuma do janeme na sa ba fla dafara tasuma bora blenya na kake jemai melaka ko ala asira ala ko amase uye tasuma do janeme na sa ba sababu na dafa tasuma bora tasuma jemanya na kake fi man kirtiti wa hal na yi janeme tasuma shi za fi me kirikiri ala man islamu kishirama amin mamina ni janeme de be sabatira janeme kono sunguru babbe sabatira janeme kono kamalen babbe sabatira janeme kono sobieta la be sabatira janeme kono janeme de ombi je yekuma famu ka janeme gardien wele maliki sabinani maliki tekuma mafe ay ko mamma ni sama ngwale ay maliki tekuma mafe nana sobie danganedo iba mina ya fo maga maseka fa piete aywa maliki anna folo danga nedo kabinanga jamana sobieta law ye mobile sanga danga police fo mana zonya na mamina mobile barka banedo zonya na mamina chikodi maliki kuma ala ma guna diara janana maliki janana dombe jaka maliki wele sambinani maliki tikma janana de mashife kuma mina no sambinani dafara maliki bina fo janana doma innakum makisuna janana de abaka soya saya wati tala dabla wati tala no kala janama de min ni mesa ba fo hala gunga na maliki wele anga maliki toy maliki te foye gardien gwanzango ba fa anga ala ra wele no kala janama de mi jeka ala wele kabini gne dara domi ani gne bina tawuli domi ala bo nyana flatu ko nyogona janyana ka salama kuma janama de mo shife subhanallah okuma kuma mina no dafara ala rabina kuma janama de mo ala ba fo janama de in shaw fiha ay shari akatindi wala tukallimuni na ala tafaka mashik makamabli mamina na ala ni wajjana maduma janama tasma bedegere mina o nyana biwolo blami farauka janama bli ba torenga jigi janama dukolo ba tanga yele ka janama dom bisi ka jugu ya wa biwolo blam faro ka koroleka
fo janama de min nimisa ko halolu kunga na ala wele batu mane gago ala mangi shira janama amin labango nyuma ala ka dama labango juba ala kangi shama batu mane gago fete adama de kishi janama ma bara nyuma keliko anga natigi yaw dabla anga ala kota modeli be dabla anga anji alama anga danga dinga dabla anga makoro fo dabla commerçant be 4 mo fere ko premier du anga o dabla no kera aljina bi soro ya rabbi ala ka no yaani amin allah labango nyuma ala ka dam amin ko mammina ni janama tasma janama de toro o ba ko maliki ma ko ala ka jijigo luka ko nanda ko minogo bene ko bien wiyele minogo no kera ala ba fa maliki ma janama gardien yika mo ko ko minogo bula de ha maliki no kera maliki be ta benya wari ba deta kando nya kono mo ko tigene mun ga bara bena fere fendere ma kongo bia le muruba bia jaga jirane bia obi patron ga dagoshi olu ba fa ko rentrer o ma do soni kono obi ngene ne bashi unyami nyana ninga bo sawaji ne mora o muso ulai o dlaka yani sawaji ne mora o cheulai aw hakila kwa jame matlauna dayarula jaza bana taw be ko bela jele faranyuanga ubo ke benya wari kono ni jana ma de ngogo ji zabanya taw bi yala ni o jude o tolile buru barale kasa bole ko jira jana ma de unai ko jonungo ji dobu kando ya be ko onde ko ji okumana no kera no yu dagere ku ba jimi jira gazi bi jana ma de nyawolo yele kakajila alai ba tuma ne gago ala mun da sababa ma ala rawu fakura na kana suratul ma'arij la akon nazaatun lishawe akon janname jide abi janname de nyewolo de yele ka kai bayan war kono mu ya sama ala kuta ala man islamu kishirama amin alai ba tuma ne ko ala kuta ka dabla na farafina president de ka bolodo ala kuta koro olu debe ka bolodo ala kuta koro no e bari so dayelo wi olu debe ka bolodo ala kuta koro no e misi rtmu ni ya me ko jene ya sugu de kati nye boso television ko misi o de jene ya sugu joli na sugu diara mamina e be takike internationally ala man islamu bana sababa labango nyuma ala ka dama labango juba ala ka ngishama salli ala muhammadin wa sallim wa janama do mai madama do de ma fila de be janama kono olu de ka chana be mani ndo me janama kono na folo nyini ko jubiya no fe o ka chani janama be modeli be ani mani ndo me janama kono jene ya no fe no e musokoye olu de ka chani janama de ma modeli be ne o de fiye ngo fembla de be o de ka telika janama se mama jona katema beka wari ko musoko me munde ka telinga mo do aljina era kono sa o menga telika ma do aljina kono islam ya jo se nduru dafale ko kay nyeshi alama ala ko menga nate ko toy ala ko menga te ko ke o de aljina se mama janama ni ya to ko fo mo be sala janama kanu ba ka cha do ba be cha wa ma kan na folo ka chani ma o ma tay o kan ni ngali ka bono tay lahara o min yebo miliyaro de fi bedu jiye bedu o min yebo miliyaro de fi ka sore kan na folo ka tacce wo ce tay billahi ikan ni ngali ka bona tay nga foit na fanda jama vana balika do aljina kono ha shidiya anin yengo dinya karsa na folo sura ala ka nyona diya o te bashi ye koy ngai ka to ka fo gerena ko karsa kumba ngoro ya akmi dogochi karsa kumba ngoro ya akmi fini ko sarala o kele pla here batiye bi abi fo de ma ko nyengo denya ala man islamu kishiram labango nyuma ala ka dama labango jugo ala ka ngisham ala ka ngishi janeme so wolo blanye ala ka ngisham mashiba nambe fa ka ngisham ande muso mununga muso ya dafara an udi chema jona so nuka fasi bonya ma de la ngaso ko nambe fa ka ngishi janeme ma wajuli kala udaka de mugo tino nganye mugo dingo kumana utifa wo chawma ka soro niya na ko doga wulu muso e konata doga wulu ka de ya dala e denga membali kiyara nege bala iya muta sanga dama shumako ani dobi dugutla mabaraka eka sokono ima furuka dama o kare ka tabule so ne ka saya watiche iya rabe janame kono o kuma labango nyuma ala ka dama labango juguma ala ka ngishama anga jamana ala ka here kai o doko ko ninna nga kuma manani ndigu fe e kuma famu mamunu nga bara ye ka manani du yar la islam ya sherati jenai wasigi nyo antoro la ufana do che gora de rade kuma kanye ni koy ko nga dofu yala ebe manani du yara la ko ebe ka fonyo ya kenoyi che gona udani kerefe usenda la udatala uyara meri taka eni kam manabe manganchila ka konne de dula ka ka fonyo ya ne dula jenya ne do mina na wulila ka tanya madaka doke ye mana jurumu sara itlala ka ufana shuli ne ka jenya ka yo jurumu sara kam go defo namu wati ale su namu angle domine ko bibina ibe banangoro senu ko fe banangoro alaji sasa ko namu
wati alesira na Allah sona ambe bita ambo blaya na Allah sona muna ibe do kan ni Allah sona inshallah anyi min lamma ala ka kayi jurmu ya fayi labango nyuma ala ka dama labango juru ala ka ngishama sanji barka ma ala ka dama sanji toroma ala ka ngishama anga jamana ala ka hera kai ko ko den ala ka deme madrasa den ala ka deme bilongo na kalan den ala ka deme doni barka ma ala ka dama anga commerçant ala ka garajiga funi anga bolla baraka ala ka garajiga funi ma bi dahir men ni halala saraka ala ka bedeme islamia ala ka korata kafiri ala ka nagashi al fatiha beki bolo korata munun tulo be arajo kana sisa hamid be ma ni ala sona anga dajira ala ni ala sona ala bina beka hamidillah صلي سبحان ربك رب العزة عما يصفون والصلاة والسلام على أشرف المرسلين والحمد لله رب العالمين نيو يو بالما كان مانغاي باسيغو ساكو دي اني سويسنا برتي مودي اني سيرم دير بلا تام كالندي الحاج عيسى ساكو دي كرامغو بيفو غرام بريشر انترناشونال امبا فولا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته alaka wati warajirana amin allah ningu الحاج عيسى ساكو دي كرامغو بيفو اما فوكا ولين ماندو داندي فولمنا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شكرا